Ka Indian National Congress lingba ka District Congress Committee South West ka Hills District kala penlong ye ka jing yai pajba ban persya ye ka jing penkela kerteng jong ka sarkar BJP halor ka jing pentrei ye ka skim shispa singi kata naka MGNREGA syaka VP GRAMG X arajar arpusan haka bakane kan sakta shibun ye ki paiba nong shong shnong ia gane ka jingyat paiba la lam khman da uba ken pham v kharling do ubade president ka district congress committee south west khasils district bat hadin kata kila le ru banbu ye ka dor khas hau ba b ling do IAS deputy commissioner ka south west khasils district ban pensngau hau halor ki laitli ki man badon kam e khnang ba mau unra ban penpoi ya kane kan dorkas haki bor bahalor halor ka jingdawa jong ka district congress committee bagi persya ya ka VP GRAMG X arajar arpasan henry kidawa ban penne ya ka MGNREGA Pipet naduk ke bawah ke sarkar BJP naduk usna marjar kacau kani ka skim MRGA kalau sedang ban telot suki balai barba kani ka sarkar BJP ka UI ba kani ka skim MGRGA kani ka skim ka walra na kaleng ka parti kongres kani ka ba aju mutoi ya barok kilo shnong ya uwe kilongi ke baduk ha kino kendong ngan cuya tu ya pikindiat bawat na kaleng juki university kaleng hapertei kiale research halor kani ka skim ya kani ka MGNRG tina takrau kani ka sarkar ka batang i try kani ka jingi i kata bakari ka popular skim ha na kata ki ko ban penduk hani ka e ka ba ka e jingle ju ka BJP kalong ba ki ko ban kham ta me batte ya kini kisno kita kabalai balemba kani ka skim menta nakaleng ki dor barsnong kim don borsu kumbangal ong mene namar ba haban raibed nakaleng ka sarkar nata hak bari bat kafon menta lara kil apa na shubu menta lara kioi ba kisnong ba fer menta kidon kam kata po mikhalaya kidon kam kata nata hadir kata nakaleng ka sentral kan sa pa ya ka fon bat ka ba pa ka fon padi kimla ban uki pa kumba kadon kumba kanin normative allocation fund kabamut kalong ba kedai pau nakaleng sentral bersipau kedai nakaleng jongka state government meda nginabu kendiat ya ka nuksa hagabari bat ka sarkar Meghalaya meta kedai ka sarkar ka baduk bah kiba ka karam ka basirenjan mentala ki petri kam tam ya ki fon ya ka e jipelut ya kani ka skim menta ka haban ber nakaleng juki habakut padi nakaleng di state menta kan sa discourage ya ki bakin penukam bakin petri kam ya kani ka skim nata nalor kata mentala subu mentala da kidor barsnong kimla ban don su ya kata kabor na kabata ban kren ban pae ki proposal lasai ski paski kemon lomba kidor barsnong kitsanya na kabata ban putrikan da kan skim nata katsadon ke jige na kabata kitu kilongin ki baduk nadu kitu kino khamtam kitu kino balai jo kini ka job card hakino kenong kujungi suki katsawan na kabata bakini kino kendong kijungi kini ki baduk ki barangli menta lara ka per kita ka jingi subuh menta lara ka jingi per ha ka jingi ka kot ka per ya ka tang ya ka spawn apo jar kamdai ka basuk ka sakta har ko badai ba lara ka kta yaki apo hajar le ka tale ki sana kta hadu kata dia bakut suki ki breu ki sa sedang mat pet snong na ka bata nomor ba kimla baca ya ka jinduk kita sedang mat kiwis kisor kita sedang bat sukiski lembah kiri poi kisor berkumta teter kita sedang bat kita kijisniu kita sedang bat kiu kumta teter tina kalian kejuni nyi bakane ke wanra ya kane ka skim ka batmai
ya kani ka Vivi Jiramji kam dai kanu hari kani betang nak beta ban petolot ya kinong kijungi kam tam ya ki jaka kijungi kini ki hili area kijungi dina kata karau nakaleng ka parti kongres nakaleng kijungi niang scam ban nginyai perta nak beta ban wanra biang ya kani ka ak ya kani ka MGRGA namta khanang ba kanong ka skim kanong ka an nak beta ban garanti nak beta ya kinong bala garanti nak beta ya kinong susnong kinong kenong bat kumtar teter hakani ka jala jungi barapok kari India dina kaleng ke jungi ngilaya somedi ke memorandum ngi scam bana kaleng jung udusi unsale ke berenkam unsapa ya kani ke ka memorandum ka bana kaleng ke jungi na kaleng juga parti kongres ni po Southwest Kasih District rengkat bat ka mau kurwat blok kongres bat jungkaran ikor blok kongres ngawalang nak ka bat sobit ya ke memorandum hakamat usi